Dikgang tsa Botswana Television tsa nako ya bongwe di gasa ka tlhamalo go tswa toropokgolo Gaborone NAKO Mothibi ga ke esi ke na le sentle moeng yo o tla diranolang ka puo ya diatla a re simolole ka go leba ditlhogo. Meepo ya kgolelwa go diragatsa itshireletso mo ditirong tsa yone. Go ima ga bana ba ba dingwaga tse di potlana go tsweletse go tshwenya kwa kgaolong ya Kweneng. Fa setlhopha sa Orapa United se fengwa ke sa Dynamos sa kwa Zimbabwe. Motwana o kamogele mookamedi wa Botswana Red Cross Society a re kutlwano mokokomane wa kgotse meepo go diragatsa itshireletso e maleba mo ditirong tsa yone. O buile se kwa kgaisanong ya thuso ya potlako e rulagantsweng ke lekgotla la Botswana Chamber of Mines kwa Phalape. A re utlwe koketso Ramonso ka dintlha. Jaaka go ne go ipelaela tsatsi le mafatshe la bathuso ya potako ba Botswana Chamber of Mines ba bone go le botlhokwa go segasa dikgaisano tsa go anamisa melaetsa ya thuso ya potako ka jaana lephata la meepo le ikaelela go fitlhela maitamo a bone a go hema dikgobalo mo ditirong tsa bone. And we would like to really see first aid spread through the organization. Re batla go bona dipalo tsa babereki ba nang le ditankana tsa thuso ya potako di oketsega mo meepong ya rona. Ga go ntse jalo go se ba fang ka bona thuso ka bohego ga nka tharagelwa ke mathata mo tirong. Organizations, because that ensures that should anything happen, there's always somebody close by or somebody in that team who would be able to start to assist, give that first help. Monongwaga batho ba heta sekete bana ba tsene dithuto tsa thuso ya potako mme selekanyo sa 59% ya batho bana ba amogela ditankana tsa thuso ya potako tsa meepo. Over the past 3 years, we have trained about 3,000. Mo ngwageng tse tharo batho ba tsene dithuto tsa thuso ya potako ba ka tshwara dikete di le tharo. Se se supa fa ba moepo ba tsaya tshireletso ya bone ka tlhoafalo And safety, and our conviction to ensure that we provide this invaluable service. MVA le ba Botswana Chamber of Mines ba tshwaragana go itama go fokotsa dikgobalo tse di bakilweng ke dikotsi tsa tsela. As I stand here today, we have already lost around 200 lives since the beginning of the year as a result of road accidents, which some of them are maybe I should believe that. Monongwaga re lategaswe ke batho ba ka tshwara 200 ka dikotsi tsa tsela. Bontsi jwa tsone di bakwa ke go tlhoka go tshwara bana le seabe sente kwa lefelong la kotsi. In the scene of the accident. As you are aware that our land is very sparse and there is a limitations in terms of emergency medical services. Meepo yotlhe mono gae e ne e tseneletse dikgaisano tsa thuso ya potako mme moapo a Lukhara wa Kolethakane wa nna bafenyi ba monongwaga. Koketso Ramonso, Botswana Television, Phalape. Motsamolaodi wa kgaolo ya Hukuntsere Edson Malebane a re gore kgokgontsho e fele ke gore setšhaba se dumela gore teng go batliwe modi wa yone go bo go bonwe gore e ka fedisiwa ka tselentseng jang. O buile se kwa Kang mo thutopuisanong e neng e rulagantswe ke mapodisa a kgaolo e o tebang le dikgang tsa kgokgontsho ya bong. Neo Modungwa wa bega. Malebane a re thutopuisanyo e tsile ka nako e maleba ka jaana ba itemogetse fa melato ya kgokgontsho ya bong e tshwenya mo kgaolong eno mme ebile bontsi jwa batswa setlhabelo ba tsholola dikgang tseo morago ga go di begela mapodisi. Ka jalo o kopile ba ba leng fa go tsaya dikgakolo tse ba di fiwang ka tlhoafa le go pataganela ntwa le puso. Mme ge le gore we are reporting cases ka mosola di tsholola botsadi kana gore a re ga rena maduo mo ntweng ye. So re batla go bona go mo go le at 0%. Kgang nngwe e ka re thusang gore re fenye bothata bo botsadi ke gore re maikesho gore kana re netefatsa gore melao ya rona e tsena mo tirisong ka botlalo. Mme mo kgokgontshong ba kauleng kana mo maikutlong a sa iketlang kopang dithuso mo go ba ba maleba bo mabuipelo go ba teng ba sepodisi ba teng boetele dipele hela jo o ka kopang thuso mo go jone
go na le go tsaya kgato e tla helelang e baka kutlo botlhoko mo bosading e baka kutlo botlhoko mo setšhabeng sa lehatshe ka kakaretso. Go kaiwa fa kgokgontsho e ama borre le bana mme fela dipatlisiso di supa fa bana ba sana le bomme e le bone ba tshabelwang ke kgokgontsho segolo jang mo diatleng tsa bakapelo ba bone kana masika. Ikaelelo a bokopano bo ke go leka go tsisa temotso kana go tsibosa le go aga le go thatahatsa kitso ya ba re kopaneng ha gore re kgone go addressa dikgang tsa bana le dikgang tsa kgokgontsho. Go botlhokwa gore re make sure gore ngwana o tshela botshelo jo bo decent. A ile gore go bohelelong ke ta iphithela ke go gela kwa ke le mabuipelego motsadi ena a go gela kwa mapodisi le ona gore ha rena go achieve sepe ra go iphithela re nna hela ha nako le nako re bile di-workshop ha re boela ko morago ga gona se se diragalang. Mapodisi a kgaolo eno a kwadisitse melato ya go dirisa bana botlhatswa le 11 mo ngwaga le ngwaga o fetileng le ya diketeo le 15 ngogola fa go tshwantshangwa le 12 mo ngwaga. Neo Modungwa, Botswana Television, Kang. Mapodisa gantsi ba tlhotlhomisa tiragalo e mo go yone go fitlhetsweng dikgomo di le 40 kwa merakeng ya bere mo morakeng wa Meloela mongwe mme go belaesega fa dikgomo tseo e le tsa bogodu. Lesego Mokwaisi o go rulagaditse pego e latelang. Go ya ka mogolwane wa sepodisi mo gantsi Superintendent Modiro Lekone ba ne ba longwa tsebe ke ba mokgatlho wa tantsho bogodu jwa leruo mo kgaolong ya gantsi ba kairua ka tlhoka boroko mme go fitlheng kwa morakeng o ba fitlhela moraka wa dikgomo o ebile ba beleelang e le dikgomo tsa bogodu. Re tlhotlhomisa dikgomo tse di 40 ka palo ba beleelo ba fomo go bone ba range go tswa mo go 21 up to 37 ke banna botlhe. Kgomo tse di utswile go kgaolong ya go tembere go bitse moraka o bitse wa go Gustel di bone gone go le ba ga ditso mo dikgaolong di sele tse dingwe di supa ditso go kgaolong ya Kgalagadi tse dingwe di tswa mo gantsi tse dingwe ko Charles Hill tse dingwe ko Tshobokwana mme go na le tse pedi tse di supa e nngwe e tswa ko Sojwe e nngwe e tswa ko Maung mme di kgantse di tlhotlhomisiwa ba ga itse gore a mme ke nnete di tswa gone ko kana ya mme go bela gore tse dingwe bontsi ja tsona di tla bo di tswa go Kgalagadi. Ngwaleloko a re ba ne ba ntse ba batla Meloelwa kana utlweletso a tsere pitse ya mongwe mme a re go goroga ko morakeng eo ba belaela dikgomo tse ba di fitlhetseng ko ka jalo ba itsise ba sepodisi. Ha re ya kong ra be re kgathantshiwa ke dikgomo tse di sentsweng ditshipi tse dingwe di wela dipanwe ra be re bona gore go na le bothata gone ra be re kampa re ntse ko malatsi a ka nna mararo moraka wa teng le ha tsela teng ke la ga re Gustel ra be re nna gone kong ra be re phutha dikgomo tse di leng hanotse ha re sanna re di phutha ra be re monga gone ho e leng gore ke monga lesaka ona a taka pitsa re bona ba sia go sieng ga gago gora gore a ba ya kopi seng go borre le kone ha re ra go tise borre le kone gore kana gona le dikganka re kopa gore le gore thusa ka ke ha ke ithala ene monga lesaka le gone kwa. Barui ba kgaolo ya gantsi le Kgalagadi ba kopile go ya go Tshobokwane AI kwa leruo le beilweng teng go bona gore ga gona la bone mo teng. Lesego Mokwaisi, BTV News, Tshobokwane. Mokgatlho wa Mercy Hand o sa tswa go abela baithuti ba ba tlhokileng lesego ba sekolo se se potlana sa ditshegwane ba le 44 ditlhako tsa sekolo ga mmogo le didirisiwa tsa thuto kwa ditshegwane bošeng. Mogolwane wa mokgatlho o supile fa dimpho tseo di tla tsisa tekatekano le go tsholetsa serodumo mo baithuting. A re utlweletse tlase. Sekolo se sepotana sa ditshegwane ke sengwe sa dikolo tse di kgakala le ditamelo tse di retelelwang ke go ntsha maduo a nametsang ka lebaka la thaelo ya ditamelo. Le fa go ntse jalo go abela dimpho tsa mothalogo le jwa le kgatelopele mo sekolong se ka jaana se tla nna le didiriswa tsa thuto mo go tla thusang go tokafatsa maduo le baithuti ba ba tlhokileng lesego go tla ba fa seriti. The works of mercy are usually shown by meeting the needs
physical and material. Ditiro tsa mautlwelobotlhoko gantsi di supiwa ka go fitlhelela matlhoke a ba ba tlhokileng lesego ape fela segolo jang ka gore ga ba sa kgone go fitlhelela matlhoke a bone go raya gore mongwe o tshwanetse a tšhesega go a fitlhelela. The mercy through compassion must be moved to take care of their needs. We are here only to spread love. Re hano go tla go supa lorato le re le supa ka go bitsa ba ba tlhokileng lesego go ba fa lorato le go ba segofatsa ka jalo re dira se ka lebaka la gore bana ba tshwanetse ba tshwana botlhe fa ba ya sekoleng. When they go to school, they must look the same. Today we celebrate the spirit of mo letsatsing le re ipelela mowa boja mmogo ke monokeng ya lona e re kgontsha go tsweledisa tiro ya rona le gone go dira pharologano mo matshelong a ba re ba direlang. In the lives of those we serve. Tiro e tlisitse boitumelo jo bogolo mo sekoleng se mme ba ba betsweng ba kopia go tlhokomela dimpho tse ba sa tswang go di abelwa. Dimpho tsa bagaetsho di tlhokomelwe e se ka re ka mosore be re bona ngwana a tsamaya ka lenao gape go twe dithako go rile gore di le tse lebaka ke gore le di tlhokomele. Mekgatho ya bopelothomogo e rotloediwa go ithopela dikolong go nna tse ta di thusang ka ditamelo segolo jang tse di fitlhelwang mo dikgaolong. Lizzie Class, BTV News, Dikgang. Fa re tswelela mookamedi wa mokgatlho wa Healthy Families Foundation Rephesi Thaba a re ba dule letsholo go rala lehatshe leno go tsa go rarabolla mathata a farologaneng a malwapa jaaka go aga botsalano mo malapeng kgodiso ya bana le go tlisa tekatekano ya bong mo malapeng. Re Thaba o buile se kwa moletlong wa go tswala letsholo la go aga malwapa kwa Maung e la bofera bongwe mo Botswana ba ntse ba le dira a tla saone ke neilwe na le go. Rephesi Thaba a re gona le thulaganyo e ba e dirisang go ruta dithuto tsa go aga malwapa ba dirisa mokgwa o bidiwang training of trainers le gore letsholo le la bofera bongwe la go aga malwapa le ne le bagane le go akaretsa batho ba le 3,000 mo Maung. Mokgatlho o wa Healthy Families o kgonne go ngoka batho ba heta 3,700 mme mo palong eo ba heta 1,400 e le banana. Mo lefatsheng lotlhe ba kgonne go rutuntsha batho ba ka tshwara 23,700. Re dumela thata gore re biditswe ke Modimo go dira tiro ya go aga malwapa mo Botswana. Jaanong re dira jaana re sa re maitsana pi ba eleng gore ba itse sengwe le sengwe ka lelwapa. Me re ntsha setlhabelo gore re bolelle batho gore rena re kgona jang re pallwa jang re simolle go thusa batho go bua ka dikgang tse leng go le gantsi mo malwapeng ga ra di bipa. Tota re dumela thata gore re age setšhaba se leng gore se nonogile se itekanetse go santse gore go simolle ko modi mme modio re dumela thata e le malwapa. Le utlwile mafoko la tsaya ka thwafalo jaanong la amogana kitso e le ba bangwe le tsadisa peo e re e jetseng. Tiro e ne ya engwe nokeng ke boeteledipele jwa Maung go akaretsa bogosi e le tsela ya go lebagana le go lwantsha dikgwetlho tse di mo morafeng. Bogosi ga ke itse tiro e nngwe e e bosaletseng ga e se gone go itebaganya le dikgang tsa go nna jang gongwe nkare le tsa bagodi ka ra bona mo metseng ya rona bagodi e ka re ga ba tlhokomelesege ka ga ne go ka eletsega ka teng yaanong ba forma mo go tsenngwa mo go tsone tsa bo vulnerable groups. So the social ill, family well-being ke dikgang tse re tla tshwanelang ke go ikamanya le tsone. Rephesi Thaba o ne a tswelela a re fa malwapa a nonofa setšhaba sothe sa nonofa ebile se ithaloganya botoka. A tla saone ke neilwe BTV News Maung. Moitsanape wa tsa botsogo kwa Kweneng Dr. Terence Mokua a re go botlhokwa gore thuto e phataladiwe le go kgothatsa banana ka go ipaakanyetsa bokamoso ka bana ba dingwaga tse di potlana ba tsweletse ka go ima mme seo se tshwenya kwa kgaolong ya Kweneng.
o boletse se kwa moletlong o neng o tshwerwe ke mokgatlo wa Dreams o tshwaragane le lekalana la ditirelo tsa botsogo kwa la Kweneng go ruta bana go ikgapha mo go tsa tlhakanelo dikobo ba sa le bannye. Tankisenso wa bega. Dr. Terence Mukhuwa re mo ngwageng o fetileng go gatisitswe dipalo le 260 tsa boimana jwa banana fa mo ngwageng ono go setse go gatisitswe di 160. A re se supa gore thuto e santse e tlhaela mo dikolong ka jalo batsadi le barutabana ba tshwanetse ba age botsalano le bana gore ba kgone go buisana ba phuthulogile ka dikgang tse. Mokgatlho wa rona o itebagantse le go godisa ngwana wa mosetsana gore a kgone go itseela ditshwetso gape ke go mo thusa go itse gore ditshwetso tsa gagwe di botlhokwa le gore o ka nna sepe fela sa se eletsang. Re golagane le ba DHMT go phatlalatsa thuto ka ditirelo tsa banana le gore ba etele mafelo a ba bone thuso. Ditirelo tse di diretswe banana go simolola ka dingwaga tse di 10 go ya kwa ga 35. Children might not tell you everything. There are many moving parts on either side. But they are... Bana ga ba ke ba go bolela sengwe le sengwe go nna gona le sengwe gape kwa thoko mme go na le ditsela tse dintsi tsa go ithuta go buisana. Nngwe ya dilo tse re tshwanetseng go di dira ke go netefatsa go dirisa methale ya go buisana le banana. Re le bana re tshwanetse re itse sa batho ba nang le tetla mo go sone segolo jang re bua ka mebele ya rona. They don't have access to in relation to your life and your body. Investing in child education and adolescent health care is important. Go nna le seabe mo thutong ya botsogo jwa banana go botlhokwa mme ebile go netefatsa gore ka nako e maleba bana ba ipapane ka maele a botshelo go fokotsa mathata a buiwang. Go lona bana re ntse re tshwanetse go le ruta re le bagolo mo go lona go botlhokwa gore le itse gore matshelo a lona ke boikarabelo jwa lona. It is important to know that your life is your responsibility. Mongwe wa batabogi ba baneng ba emetse lefatshe leno ka di-Olympicing re Boitumelo Masilo go kgothatsa baithuti go inaakanya le metshameko akanya fa se se ka ba itsa go kgaragatshega. Itutlwetseng le tse mo tse di sa nnang sentle. Jalwa le tsone go teenage pregnancy di tshwentsela thata. So let's avoid that and o bone gore wena mme as an individual o wela ha kae. A re tsene mo metshamekong gore re kgone go itia gore re tswe mo tsone di teenage pregnancy le go alcohol and drug abuse. Di tshwentsela thata. Mme wena o le nna ke o le monana ntse o you can change your future. Bana le seabe botlhe ba rotloediwa go inaakanya le mananeo a tisang pharologanyo ka jaana go phatlalatsa kiso fela go ka seke go dire pharologanyo e kalo. Tankisentsho, BTV News, Molepolole. Fa re batsa mahatsa sele tautona wa pele wa America yo gapele ntlhopheng wa party ya Republican Donald Trump o falotse maiteko a mangwe gape a go mmolaya go ya ka metswedi ya dikgang. Trump o hudilwe ka tlhobolo ka Sontaga kwa Florida mme mmelaelwa a o setse a le mo diatleng tsa sepodisi. Tiragalo e ke ya bobedi dikgwedi tse pedi morago ga ya ntlha a thuntswe mo tsebeng a tshwere phuthego ya sepolotiki mme tiragalo e ne ya kapiwa mo sesupaditshwantshong. Mapodisi a sephiri ba ne ba thuntsetsa ntlheng ya mmelaelwa a e naya naga mme ba felela ba mo tshwere. Mapodisi ba re mmelaelwa o ne a tlogela tlhobolo e kareng AK-47 sekapa ditshwantsho le dibeke tse pedi. Mapodisi ba tlhomamisa gape fa Donald Trump a sa gobala gope o sireletsegile ebile ga a gobala. Mapodisi a tlhalosa tiragalo e. The Secret Service agent that was on the course did a fantastic job. What they do is lepodisi la sephiri le neng le le teng le dirile tiro e ntle. O bone mmelaelwa pele ga nako a mo lwantsha mme a felela a falotse. Sticking out of the fence and immediately engaged that individual, at which time the individual took off. Morago ga tiragalo e, Trump o ne a leboga botlhe ba ba tshwenyegileng ka ene ebile a akgola mapodisi a sephiri gore ba tsibogetse tiragalo eo ka bonako. Tautona wa America Joe Biden le mothusa tautona wa ko ba kgadile tiragalo e ebile ba tshepisitse gore ba tla netefatsa itshireletso ya ga Donald Trump. Laonele Gwale, BTV News. Tlagile be khutlo gone fa ke tle ke stela city ka ga kwa mogaka go bega ka tsa metshameko. Dumela Botswana.
takoleboge joe mothibi ka pego eo e tletseng ya kgang tsa setswana ya morago e gata ga ya pele e gatileng teng motswana wetso amogela tsa metshameko di tla ko gona jalo ka city ke aga kwa mme tsone tsa re setlhopha sa bomme sa kgwele ya dinao sa security systems se fentse sa mazothi ka nno tse 4-3 ka thago ya di-penalty morago ga go tshameka maleka no setlhopha mo tikologong ya makgaolakgang a kgaisano ya pre-season tournament e neng e tshamekwa maabane kwa mabaleng a mafitla kgosi kwa Tlokweng. Kgaisano eo ya ngwaga le ngwaga e ne e rulagantswe ke mokgatlho wa Center for Youth of Home ka tshwaragano le Tlokweng Damsek e le tsela nngwe ya go baakanyetsa ditlhopha tse paka e tlang ga mmogo le go rotloetsa tekatekano ya bong le go tsisa ditlamelo tsa botsogo gaufi le batho. A rutlwe Victoria Dakin. Bommampudi ba 2022 systems ba fetetse ko mokgalakganyeng ka go padimola Big Sisters ka dino tse 2 go lefela fa mazothi bone ba ne ba fenya Jinomai ka nno ile nngwe go lefela. Mo karolong ya ntlha basireletsi ba kgaisano mazothi ba bo batla ba itumile molomo wa tlase ba bolotsa ditlhaselo tse di neng tsa ba tswela mosola mo motsotsong wa bolesome le bone jaaka California sa requ ano sa nno ya ntlha. The Alarm Girls ba lwa ka tsotlhe go boa ko morago mme ga retela go fitlhela ditlhopha di a go ikhusa mazothi ba eteletse pele ka nno go lefela. Mo karolong ya bobedi systems ba tla ba itsolopantse ba laola motshameko fela le morago la mazothi la boleme sentle go ba thibela go nosa ya re karolo eo e ka re tla wela ka nno ile nngwe ya setlhopha sa mazothi. The Alarm Girls ba kgona go kukunela setlhopha seo ba nosa nno ya ntlha karolo eo e lebile go wela ka go rata morekolodi go dira maleka 1-1 go isa motshameko kwa thagong ya di-penalty. Systems ba kgona go fenya ka dino tse 4 go tse 3 tsa mazothi go ikgapela sejana le dietsela tsa gauta ga mogo le go fenya kgaisano eo le kgetho la bobedi. Maemo a boraro a ikgapetswe ke the Big Sisters ka go padimola Jinomai ka dino tse 3 go ile nngwe. Well, we played well today. Our plan worked because last year this team. Gompieno re tshamekile sentle. Lenaneo la rona le re neng re le dirile le re bereketse. Ngwaga o fetileng setlhopha se kgonne go re fenya mo thagong ya di-penalty mme gompieno re kgonne go ba fenya le fa re le re sa ipaakanya sentle. Mo karolong ya ntlha ba ne ba re gateletse mme mo go ya bobedi ra kgona go oketsa lebelo la motshameko go lekalekanya dinno. Metshameko e tshwana le e re thusa go kala tshameko ya setlhopha. To come back and be at level with them. That is a 1-1. We failed to deliver when it mattered the most because for a good 80 minutes. Re reteletswe ke go fenya fa go neng go tlhokega teng. Re ne re laola motshameko mo nakong e tletseng ya motshameko mme ra kgona go nosa nno ile nngwe fela ba kgona go lekalekanya dinno mo motsotsong wa bofelo. Keletso e ne e le gore re fenye motshameko go tila go ya thagong ya di-penalty ka ebile re sa di ipaakanyetsa sentle. Re tshwanetse go ya go baakanya tshameko ya rona gore re kgone go itse le go itlwaetsa go tshameka sentle ka fa tlase ga kgatelelo. Manage that better to avoid reaching the stages of the penalty because I don't think we had prepared well enough for the penalties. Kgaisano e ne e tsena mo ngwageng wa boraro ntse e tshegediwa e ne ya akaretse ditlhopha tsa bomme tsa league ya division 1 le 2 di le 4 tsa security systems mazothi Jinomai le the Big Sisters. Victoria Dakin, BTV Sport, Tlokweng. Me ha re tsena mo go tsa volleyball ba metshamekong e tsweletseng ya league ya Botswana Volleyball League setlhopha sa kutlwano sa borre se fentse motshameko wa sone wa botlhano ka go ratha sa ya Rose ka disete tse 3 go tse 2 kwa SSKB kwa Mogoditshane. A re utlwe ka tlago gakole. Kutlwano ba ba mo maemong a bone mo lokong ka dintlha di le 17 ba tsene mo motshamekong o ba na le tsogana le lefa godimo ba fenya sete ya ntlha eneng e tlola ditlhase ka dintlha di le 25 go tse di 23 tsa ya Rose. Kutlwano kana Big House jaaka ba tlwaelesegile mo mererong ya motshameko wa volleyball ba ne ba tswelela ba tshwere taolo ya motshameko mme ba ipoeletsa gape ba phamola sete eo ka dintlha di le 25 go tse di 23 tsa ya Rose. Fela ya re Big House ba solofetse gore ba tla agarela motshameko mo seteng ya boraro dilo tsa fetoga ya Rose ba kgona go berekela mo diphosong tsa kutlwano mme ba fenya sete eo ya boraro ka dintlha di le 25 go tse di 23 tsa kutlwano. Kutlwano ba ne ba kgona go itharabologelwa mo seteng ya bone ba romela dikgwele tse di bokete kwa ya Rose mme ba retelelwa ke go sireletsa. Kutlwano e fenya sete eo ka dintlha tse di 25 go tse di 21 tsa ya Rose. Se ra gore kutlwano e fenya motshameko o ka sete tse 3 go ile nngwe ya Rose Volleyball Club. Ha o ka lebella game ya kutlwano
ne re restisitse our players ba tshamekang 4, our main attackers ba 4, Skara le Motax ba restile ga ba ta gone so bona gore ne re tshameka ka bomane re tshameka ka di reserve ne re tshameka ka mabero mo ileng gore gona le sengwe se ileng gore tactically we are working on it so mo nakong ya gompieko matho a rona ga a leba mo lekinye a lebile mo zone 6 e leng gore yeta. I'm impressed ka tshameka ka teng. Looking at that, we have a lot of challenges. Most of our players are based in Gaborone. But looking at how we performed today, part of it was a blessing. So I was able to utilize 2 hours was slot sa game ya rona le dikwena because ne ba so very nana kwa gore be re train ka yone. First time re dira number ya 9 players for training, so it worked for us from what we did yesterday. Mo metshamekong e mengwe ya liki eo e le ya borre, BDF 6 e fentse Prisons ka 7-3 Spiking Stars e biditse Max Timela ka 7-3 fa Dikgang e padimo tsa Blockbusters ka 7-3 ka kwa go bomme Spiking Stars e fentse Max Timela ka 7-3 fa Mafolofolo e fapile Dynamites ka 7-3 BDF 6 e fentse Spiking Stars ka 7-3 Max Timela e biditse Dynamites ka 7-3 mme ba eteledipele ba Loko Police 6 ba fentse Yaros ka 7-3 Katlego Kgakole BTV Sport SSKB mo go ditshane. Mejanong faragarela dikgang tse setlhopha sa Orapa United se fentswe ke sa Dynamo sa kwa Zimbabwe ka no ile ngwe go lefela mo motshamekong wa ntlha wa tikologo ya bobedi ya kgaisano ya CAF Confederations Cup. Motshameko o ne o tshamekelwa kwa lebale la Obed Itani Chilume kwa Francistown. A re utlwe ka go somolele kwa Dithopa ka bobedi di simolotse motshameko ka lebelo le le kotase go se sepe se supang borai mme tsa go ikhutsa go sepe se kgonne go tsikhinya letoa go menegong go le konya go ikhutsa dithopa ka bobedi ba dira diphetogo Benga the Ostriches ba tsenya motshamekong gape thibedi le go ketso majafi ba gala konte ba kenso nono le Kamara Bailey ka re le bobedi fela isimolola go leka go soletsa lebelo la motshameko fa Dynamos bone ba gola konte Edward Budadi mme ba tsenya Tanaka Shangdirwa diphetogo tseo tsa seka tsa dira go le kalo ka go soletsa lebelo la motshameko ya re motshameko se ka metso ile meraro go ya bokutong Valentine Kadozo anosa go nela Dynamos keta pele no ja ka Donzo e nela Dynamos phenyano e lengwe go lefela la Orapa United. It's more like a game we play first half. Ke motshameko wa dikarolo tse pedi mme re tshamekile sente le batshameki ba rona ba loleka go the go bona maduo. Ke motshameko o re neng re o laola sente mme re solofela fa re ta dira botoka mo motshamekong wa bobedi. I believe we dominated and controlled the game, so it's one aspect that we take forward into our next second leg of the games. Very good team technically. Orapa United ke setlhopha se se kitanyeng ebile se masheta mme fela ka kakaretso re ne le ditšhono tsa gona sa di le mmalwa re ka bo re fensa ka dino di feta bongwe ke motshameko wa tikologo ya ntlha mme re tshwanetse re rola ka gothe mo motshamekong wa tikologo ya bobedi. Orapa United ba iphitlhela ba tshameka tikologo ya bobedi ya kgaisano ba sa na kgapela Conte Foresta sa go Celsius ka dino le tharo go ile nngwe ka kakaretso fa Dynamos bone ba ne ba fenya setlhopha sa Zesco United sa go Zambia ka nno e le nngwe go lefela. Legato la bobedi la motshameko o le tla tshamekiwa mafela a beke go mofenyo ka kakaretso a ta ipela mphata go legato la mantshano kana group stage ka gaiso mmolele kwa BTV Sport. Dikgang tsa rona di wela ka tsela e ntseng jalo a ke leboge kgaisadi ya ke sentle moyeng yona a rela dikgang tse ka puo ya diatla nna le wena re a kgaogana la ka moso letsatsi ke le lengwe mme gakologelo kgang ga di fele go fela nako jo mothibi o tla ba buile go tla go garela tota ditirelo tsa Botswana Connect mo tsatsing la gompieno tlhola sentle.